kok mesbut rang-rang tedung nape boleh kok bedet pausi Arjuna tanggal 23 pada tengah indah family si mesbut kok tanggal 23 wak si pausi tanggal 20 bulan 11 si mesbut bulan 10 pausi ser keseran persatuan tidak mesbut rang-rang tedung bulan 10 tanggal 23 kon karele dengan saminggu kok ani kok mesbut ngatoreno tanggal 23 arang-arang tedung tanggal 23 bulan 10 sergeseran rang-rang tedung nikok se akarjo pada madatu nganiko indah family yoyon lai iman jo kak sapi manja berempang pria saya bukan mas Poduratos kok man wak yoyon along palong labantik kale pada akar apa usi pada nangke indah family korbiana soro pas ibu kikak suruh aniko sepaus lo sedari mas put sedari pausi selagi ada papanas pausi papanas sedari mas put le kene komak telolamber sepausi ki eset peset tepak kamanisan kene ko tepak kapermin permin akar bulan 11 Panyaran na pangeran betes pausi pangeran betes mun se pausi le ceten pangeran betes indah family se mas put kene kok tak dino sosok ase
Pak Usi kan. Kita sosok gede mas Pak beda korpion menta sosok anggun ruak mas put akar reje tamboi Mas put kene kok pon pak empak se pausi kene kok cinana tak kira gugup angsal pada tepak ben bule tekanan ser keseran benang tetu ruak pada betul Tilerang-rang tedung tangkel telolekor bulan sapolo wak mas putuan rumah Tileser keseran yoyon pausi tuan rumah bulan 11 tangkel dupolo ngatore lo Dari Mas Put Kak Sengkok 5 nomor setengah. Dari Pak Usi Saparo. sosok Tak pasrai. Laro masih yoyon motor sekalangkong juga nggih atas nama Rang-Rang Tedung juga ser keseran sekalangkong nggih semakin juga komandan Otobeda pengesahan Bedi laksana kia jam semakin titik semakin juga asutok Rabu Epon maju tak gendar asarkan juga Garuda Putih maju tak getar sersale telo asarkan Garuda Putih Purawi Logulares seteja ngiring siap-siap kaagui nyaksi tor mabunga pengesahan potra potre alias komandan jejer anak bule rengsi gendang rengsi bagus saya juga de pangiring alias Saronin pasiap sabab dika salastarina itemang mbak tak andi salastarina isaagi itas panggung Bedi ara otabena panompak jeren mangkat dari kak dito tempat pas nyarak norong berangkat ponde mungkin bere abiluk juga kakacer temu gendeng leng-leng kacer sabab niat tak kakanan katungke katotale kalombeng kalegu kabedur kasergen ada jalan nak tiga onta kasimaan kagep ora sanunto depak betul temur kaan dulem Si anjok lah jauh helu siang. tulisan nggak jeri ya Ya lecek buat nanya. ya si nulis lecek berarti dari yang dulem ke temur kah bintaro kalau ngos
abeli boleh ke tempat aduh madek paung kena geseli madek paung ke komandan ianto saetas panggung satnawi madek iantosa Atore selamat datang gabungan jaya Longkularis nabe boleh keniko esa aki cahaya rekod adeko tos antosan bedenatika marketika niat tesi sepong anak bule cet epa bunga adek kok mede idin totika apa nak gede kok singat tertikana sega seline kok pon ong ke depan kapakku nape boleh gede kok sesat nawi nyonya mas adule tika madanya terkinaki kong langkong seperti nemang Yantosa seperti ngesaaki Sanang tepikan eteman acara pengestaan komandan si nomor situ juru tembang acara nak ulang tahun indah family asarengan juga putre sideri indah family engkele toron juga bedi ngesakia putra komandan ki jadi siapa bentau ya aduh Yasdan jere nyama dari bener luar numpak asat ya jong bener numpak asat numpak apa? joron Numpak joron ya nak iya nak uncak siapa nyaman anak Yusan. main rengi iya manisan bener manisan siapa Yasdan Yasdan asarengan anak Lydia ki juga ya bu naya mata mulai bu naya asuntok kini kok kada Rabu Epon kenyak si anak kini kok dari Putra Jenang juga pentol jirap benih pentol siapa Rasidi oh iya Rasidi pentol iya ika boleh Rasidi lah cuy iya jalan ngiding tiga ngiding gitu yang gak na pentol lagi wah talakong adika seperti ngesaaki demak reng sepo bin tika demak nyonyana li nyonyana geseli gelong ke Narida sorong ke Narida meteda dan toda adiko putrana tika pon bede panggung baka bereen tak nape pangan nengai dan to ni kong. Le kebereen li le berito li.
Tingiring ki se bedi ngirim ki kadinto biasa neng ibu nika niat hajat sat alias satnawi ben nyonya maswa niko moga bisa senemang neng atas panggung enten bisa mun pun permintaan nataan apa biasanya ibu tak apa ya pak burma aja ya bu lah sip lah gini kok Yasdan Yasdan salam ayah siapa naknya mana nak ya roh mercon nih kowe dengan naga timur sana manisan nih kok lain-lain Yasdan nih gua kering ki nikah biasa seperti ngirim deng ibu demak juga asonto Rabu Epon putra Jurudai selamat logo Epodi saksi temang komantan logo duh mak ibu kamu nih kok ngojeng ya nih numpak kok langkong sekalian lagi deka sengangkunge jeren pasiap ki nika pun temangan itu laksana kia asarengan juga duh mak mau jika ada jeren lain kong langkong pangiring alias kenong telok alias juga saronin ki umum epon saronin pasiap juga loh amonya gak ada di lusur pasiap siap berarti roh ngiring kika dito acara temang komandan bedi esa akhir hari semakin jejam semakin titik semakin di atas panggung kika dito indah family sehingga sakia juga desa kancah indah family ya saksi juga esoting sarangan cahaya kong lengkong tak ada dan deka dari tunas moda sound system si bedi muka pertama kika dito dari juru tembang indah family saudara Irfan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Anak bule segenteng anak Yas dan juga anak Lydia nonton nak tiga etemanga saat angku kina pengarangku Yasdan apa ngantan tika ekar joi anak bule pacuana bule dak tika Lydia semalam papeceng ngaji sesiang tika papeceng asakola asakola ini kok sini sumber urip ngirim pertama ayah Ibu Saman rekod Pak Haji Busaman kok pada ngirim Cibu Saman ngirim pertama katuana sumber urip teka tak yonceng kini ko hadir markena dari Estona sedari sumber urip tetisak senana tetisak senana lebanan kok penuh pada ngirim penyaong kunek
kok lepelenan Pak Haji Saiman ane kok ring sepon atika nyonya dari dapur padengere seekan niat kina pun etekane madateng indah family reng seponana sanonto tak andi otang yasdan ngabes tika apangan tan apa ngantan segendel banyak ongku tika lepelon nana nekok endi pon padengere salam manekok eka juga pathor putrana nekok pun ete mangkat hor sajak laki tika apangan tanah jeren pas kiara norok jalan gasali keneko pun pada ngirim sepatikan gasali lapen nyonya naridang eko jak nekok rek seponatikana nekok seli pada ngirim pada ngirim salam maju ke depan hor si bude Jakarta saya juga eka aneko anak yasdan kon ite mang kon esaki kon anak yasdan tantona ite mang ngangkui kempeng malate napa boleh anak Lydia sataretan sing ngajak atukaran nak yasdan bulu nekok pais pano pada ngirim kak sakti lekolek malam tiga seut serta pingaruh apangan tan enang keeki indah family apangan tanah di kasataretan para konse ataretan anak yasdan putra napat orlaban ika sanutupun pangantani daripada bersalamet pator bula muci mak nuruk muci bak maswa andi putra tertoro awocak yasdan sanunto pangantani nekok pais laben sendi ngerem di belian apa boleh nyonya Nadika nekok pada ngerem anak bula Lydia juga yasdan tila yasdan putra napat hor nyonya ika nekok sanuntopon esa aki etemang etas pangkung indah family selamat juga mamana yasdan ayana yasdan sebede Jakarta pathor bila Aryano nyonya astuti pada nyerem ruwa eka pono pada bada titik
pesek sanuntupun pada isono ane kok di majadi nati kapan pada ngirem satawi empanatika anak Yasdan nape boleh wak kasali kong langkong kini kok asat tuan rumana seeko cak embana tika bila gasali tontonan nyonya Narida ngarep belian anak Yasdan tika patoro cak parokon tika sataretanan parokon tika nak saperon anak kula si Sunarto keniko pon tinape Sunarto bila ngabestikan kina apa ngantan Yasdan Lydia reng seponata andi otang ekan niat kina kikare sataun segenteng sanon teka apolong teka apolong anak Lydia aneko bukniwa pon pada ngirim bila bukniwa tantona ka asu aneka bukniwa pon pada ngirim ka aso sanon tetep disaksena anak bulan rasa tika tanto rasa asa aniko keseli tanto rasa minta tunas muda pun ibadatang esa tengban kahaya rekot kinaki nape sajana pun itekani aniko bencahaya rekod napa sajana tika pun etoro nyonya asuti nekok pon marengirem eka ane kok di majadi natika di majadi natika segenteng acara pegesahan komantan Ecoko pagi kan Kak Dito Saus Gireng Kika Dito de Sengakungi Ceret Stakana naki dek sengakungi ceret Ceret epon pasiap Kong langkong pangiring tor saronin Egele pasiap juga acara pengesahan ampun kelestarian giliran epon bedi naik kuda alias ceret jika dinto erengi sarengan sateje pagireng-pagireng alias saronen karena beten kalau tak mampir renceng lebar atur ijoko pagikan gak dinto saus diakhiri karena pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Selon Betul. Waego senang dengan
najan agar raja pangeran selon pakundepa sahenan akar jejukan karja nama tahun dateng prasiti pendol akar je bagus ya pada wajah aneka gabungan jaya pada erat prasiti akar je bila Kak Muhammad Kak Wawan nekok pada Apollo nape boleh wak Purawi Eko pada beda lele akar je kocek lebura betul bos abos cek lebura torona bulat torona siro toron bulat torona Ruwa Eko pangeran selon sanontonan tenggak Muhammad Eko tahun 2000 sakemi akar je 2000 petolekor tang tengah tompangi mulai 2000 pak lekor Kak Muhammad gabungan jaya keneko made entare Irfan entare adeko matuk pasun lah jeria oh besar nompangi tangteng mulai 2000 pak lekor sampai 2000 sagemi katahun dateng 2006 lekor 2000 peto lekor karjena ekor ayo tongon-tongan duh apa aja nyerang lagi musuh miandro saya nggak mun moso cok pakadulem sapi tangkes mun moso cok pakadulem ke tangke nasat ki aja dia lu ruak aro ke tangke nasat ki arwa ngereng kikat itu satrosepon gending sepedi ke ator dari bebe Irfan sepedi ngejung angleng Sukawati Prasiti pentol akar je bulan sanonto bulan sapolo tanggal 6 lekor Kak Muhammad gabungan jaya Mabeli tengka sanonto mabeli tengka kasih tak nyiksa eko cak surah dan sapa bulan betul wawan cukan Kak Purawi malah romanter tetap bejojo Kak Muhammad tidak Purawi keneko Garuda putih bila Eko tantona pangeran selon Rasidi pendele akar jeng karjana tangkel 6 lekor mada tengah indah family pangeran betes asal ya Rasidi pendol dan Kak Muhammad Kak Sahena karajana tahun datang Kak Suri bagus Roa Eko putra paseser bodo Edima Kak Wawan Kak Purawi tak kating kedet ya yang buat aneko gabungan jaya Seka uan deka Kak Muhammad pangesana pon etare mako Nekok muatle pana pada badang Garuda putih akar raja tanggal 2 bulan 11 Saletelo maju tak gentar atas akar raja
terteka adat pasti dipentol. Amin. Eko pangeran selon Kak Rasi Saletelo dipentol. maju tak gentar Kak Wawan pada Apollo. Tidak depak tanggal 6 lekor bulan 10 bulan sanonto. Putra jenang ngatore longku maju mundur tanto narasi dipentol seakar jeko. Garuda Putih tanggal 2 bulan 11 Kak Purawi narema tangoy Kak Saletelo lebet neng rawi. Bulan 11 tanggal 2 ngatore longku Garuda Putih persatuan. Tanggal 6 lekor bulan 10 rasi dipentol. Betul. Kak Muhammad gabungan gayale ane kok pada Apollo Didi. Duh, joro sing gak lecek sing gak benih kok tanggeukna sat Nanti jero. nasat koroy. Ongguan nawa. Tengkala gun mulai gelek gun sokune moso gun. Kiti namun kok tanggeukna sat tak nape ikhlas bula. Yang mun benih kok tanggeukna sat bula tak ridho bula tak ridho. Karjoy paenger nih. Si paenger karjo mah. Ndong. Pokok budaya yang guan tenang kok. Lah, yuk Minak Jinggo selamat datang. Wak Rasiti Orde sejati. Karjaan Orde sejati. Karjana tangkel 6 lekor Dayang uan pon pada ongkeng Kak Muat polong ban bulan Kak Purawi Garuda Putih bulan 11 tanggal 2 dungan Karjana terpada tekadet Kak Saletelo. Ayo Roa eka Karjaan Pangeran Silem Persatuan Kesak sahena Karjana tahun datang Kak Muhammad pada badan Kak Saletelo maju tak gentar Paseser putra Paseser le Suryanto nekok pada ngomong. iya putra Paseser budi dia. Arwah Rasiti seakar jauh mada tengah indah famili Pak Muhammad. Wak Suryanto putra Paseser napa boleh Garuda Putih esat Pak Muhammad Yayang Uwan on padu bodo. Oh 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 la 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 putra Paseser Suryanto pada nyereng Eko Kak Suri pada Apollo solor tanggal 6 lekor narema atamu si putra Paseser nih Pangeran Selon dukan Kak Saletelo akar jasa untuk Pangeran Selon Yayang Uwan pada ongkeng roa esat semangki mangki
selon akarjo salontong pake juga mengurangi rasa hormat juga sama bunga ter aneka upi Kak Suri juga pada ngirim Pak Muhammad apolong ben bula yayang saletelo maju tak Ika akarjo rasidi tersalamet amin Riko Sunarto ngirim pesen PR pan lupa dimatikan oleh aduh setengah elek tepak kabedena kota siko gede kopesi Malaysia tantonan ego pada esolor ketong poluan Wak Sunarto pada ngirim betul rawa upik mare akarja Rasidi Asnawi pada angka pada ngirim Asnawi rekok seakar aja muat arwah muat pada bereng tanggal 19 bulan Sanentong Kak Kak Muhammad eko cak ring tua Kak Sanetelo sakalangkong juga saudara muat juga kisah kalangkong Suryanto juga